Nibyo reka mbasuze kandi bahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 18 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Tugarutse muri studio kuri mikoro ndi Bosco in region info, aho tugiye kuba twarebera hamwe amwe mu makuru agezweho akomeje kugenda avugwa. Abatuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ku mpaka uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko n'u Burundi ukaba bugeraho ni ku mpaka Kamanyora. Baravuga yuko hari kugaragara amakamyo bivuga ko yabaturuka mu Rwanda yerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikavuga ko ari ingabo z'u Rwanda ngo zaba ziri kwerekeza muri iki gice, ndetse aya makuru akaba yamishwe na bamwe mu bashyigikiye uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo Wazalendo, bavuga ko ibi koko byaba ari ukuri. Gusa icyakoza igisirikare cy'u Rwanda ntabwo kigeze cyemeza cyangwa se ngo gihakane aya makuru, ndetse n'abarwanyi ba M23 bashinjwa kuba bafashwa ni izo ngabo z'u Rwanda. Ayo makuru turaza kuba tuyagarukaho. Mu yandi makuru turagenda tugarukaho ibiganiro byaberaga Montreal mu gihugu cy'Ubusuwisi byageze ku iherezo, ariko kandi nanone nyuma y'uko hari imyanzuro yafashwe hasabwe y'uko hagira ibyubahirizwa. Ni mu gihe mu bice birimo Bukavu ndetse na Goma ngo hagiye gutangira mu by'ukuri ubugenzuzi bwo gukurikirana niba imirwano yarahagaze, aho hazajya hagaragara indege izajya izenguruka hejuru yo mu bwoko bwa kajugujugu igenzura niba koko imirwano yaba yarahagaze muri iki gice. Igikorwa cyo kwakira abimukira baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyateje ibibazo mu mujyi wa Kinshasa, aho bamwe ngo biraye mu mihanda basa nkaho bagaragaza ibikorwa byo kwigaragambya ku cyemezo leta ya Kinshasa yafashe cyo kwakira abimukira baturuka muri Amerika y'Amajyepfo bazanwe hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turareba situasiyo zabyo ni mu gihe kandi mu yandi makuru mu byo tuza kuba tugarukaho kuri uyu mugoroba n'ubundi turi ku ngingo y'umutekano ndetse na hano mu burasirazuba bwa Kongo. Mu yandi makuru ikindi tuza kugarukaho nuko Bufaransa bwihanangirije ku kwibeshya ko ku gisubizo cya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo busaba kubahiriza ubusugire bw'iki gihugu. Bufaransa rero bwagaragaje impungenge zikomeye ku bijyanye n'umutekano n'imibereho y'abaturage bikomeje kuzamba mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikomeye ikomeje guhuza umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Turaza kubigarukaho nabyo, tugufite n'ari makuru agiye atandukanye tugenda tugarukaho, kubera ko kugeza kuri ubu ngubu birashoboka ko ibiciro bya essence bishobora kugabanyuka, ariko igiteye impungenge nuko nyuma yuko Irani yari yavuze yuko bitewe nuko Israel yari yahagaritse ibitero yagabaga Lebanon cyangwa se muri Libani byo kurwanya Hezbollah umutwe ushyigikiwe na Irani, bari bavuze ko nabo mu gukurikiza ko gahenge bahita bahagarika bafungura inzira ya Hormuz yanyuragamo utugunguru twa petroli cyangwa se amatapa y'utugunguru twa petroli. Ariko igitunguranye nuko ngo Amerika yaje guhagarika icyo gikorwa, isubiza amato arimo agenda, ibishobora gutuma igiciro cy'ibikomoka kuri petroli ku isi muri rusange kirushaho gukomeza kugenda kizamuka. Uyu mwanzuro wafashwe na Amerika, bigurimo Ubufaransa, bigurimo Ubwongereza byo ku mugabane w'Uburayi hari mu burengerazuba bw'isi, bakaba babyamaganye bavuga ko Amerika irimo igerageza cyangwa se ishaka gutembagaza ubukungu bw'ibihugu ku isi hirya no hino, ko bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane. Ibyo rero turaza kuba tubigarukaho. Ibi rero bishobora gutuma Iran ifata icyemezo gikomeye cyane kirimo kongera gufunga iyi nzira, byagira ingaruka zikomeye cyane hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari by'umwihariko, kugira ngo bamwe mwatangiye kugenda mubibona ko ibiciro ku masoko, ibiciro ku bikomoka kuri petroli bikomeje kugenda bizamuka ubutitsa. Ibyo byose turaza kugenda tubigarukaho. Rero icyo usabwa gusa nta kindi ni ukugira ngo ujye ukomeza kugenda dukurikirana mu biganiro n'amakuru, ni uko ugomba gukanda subscribe cyangwa se sabone. Ikindi kandi nanone ushobora gusharinga aya makuru akagira ku bandi, ndetse ushobora no gutanga ibitekerezo byawe n'inyunganizi unyuze muri komenti, bitaba ibyo ugashyiramo imitima ukatugaragariza urukundo ndetse yuko udahwema kudukurikirana. Ushobora no kuba mu by'ukuri wanyarukira muri group yacu WhatsApp, aho ukanda kuri mu by'ukuri link tuba twagushyiriye ahatangirwa ibitekerezo ikakugezamo indani muri songa mbere. Yes, reka rero nta gutinda twinjire mu makuru.
mu rugendo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rugana ku mahoro mu gihe hari imyanzuro ikomeje kugenda ifatwa ndetse n'ibihano kuri ubu ngubu amakuru amaze kuba yamenyekana amaze kugenda atangazwa na bamwe mu batuye iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuze yuko bari gutungurwa n'urujya n'uruza rw'ibikoresho byaturukaga ku ruhande rw'u Rwanda byerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biciye ku mupaka wa Kamanyora, ndetse ngo uyu mupaka ukaba ugenzurwa n'abarwanyi ba AFC M23 akaba ari nayo impamvu rero bamwe mu bashyigikira uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangije kuvuga kuri aya makuru, bavuga yuko ibi ngo byaba byagaragaye rero kuri uyu mupaka. Gusa icyakoza nubwo byavuzwe gutyo ntago higeze hagaragazwa ibimenyetso simusiga byerekana ko koko icyo gikorwa cyabayeho, ariko ku mupaka Kamanyora byo biri kuvugwa, ari nayo mpamvu mu by'ukuri natwe tubibatangarije, ariko tugasaba abatuye muri ibyo bice bashaka kubasha mu by'ukuri ko babidukurikiranira neza ko babigira iki babitangaza, kubera ko ni inkuru ikomeje kugenda isirikira hirya no hino, ari nayo mpamvu nanjye nagomba kubikomozaho nkababwira uko byifashe, dore ko tubabwira amakuru abagenda avugwa hirya no hino hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero nta gutinda twinjire mu makuru nyirizina. Kugeza kuri ubu ngubu rero mu makuru amaze kuba yatangazwa, reka turebe Uburusiya bushobora kuba bugiye kwivanga muri intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byeruye, ndetse n'urugendo rwo gukemura ibibazo by'umutekano bikomeje kuzamba, kubera ko mu kanya gashize Uburusiya hari icyo bumaze kuba bwatangaza. Kuri itariki ya 18 Mata 2026 Uburusiya bwongeye gushimangira ko ari ngombwa ko ibiganiro byose bigamije amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byibanda ku gukemura imizi nyakuri y'amakimbirane kugira ngo habeho amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Umvishe icyo Uburusiya busabye, ati busabye ko hashimangirwa ibiganiro byose bigamije amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uvuga ngo Uburusiya bumaze kugaragaza ko bushyigikiye ibiganiro byo mu Busuwisi cyangwa se bakunze kwita ibiganiro bya Doha, ndetse bunagaragaza ko yewe even n'ibya hariya i Washington kuba byakorwa ku Burusiya bwo nta kibazo kiriho, upfa kuba bigamije kuba habaho amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Uburusiya rero nuko bwinjiye muri intambara. Ibi byatangajwe kuri wa gatatu tariki 15 Mata 2026 na Anne Evstigeneva. Uyu ni uwungirije uhagarariye Uburusiya mu muryango w'abibumbye Loni mu nama y'akanama ka Loni gashinzwe amahoro ku isi, aho yagarukaga ku bibazo by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Yavuze ko hakenewe ubufatanye bukomeye mu guhuza inzira zitandukanye ziri gukoreshwa mu gushaka amahoro, zirimo ibiganiro bya Washington n'ibya Doha, ndetse n'imbaraga z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EAU African Union, kugira ngo habeho ituze rirambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akare muri rusange. Uyu uhagarariye Uburusiya Evstigeneva yibukije ko mu kwezi kwa Gashyantare k'umwaka ushize akanama ka Loni gashinzwe umutekano kafashe umwanzuro ufite nimero matricule 2773 watangaga inzira za politike zo guhosha amakimbirane nta bisabwa byinshi bibanje. Gusa yagaragaje ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bitubahirije ibyo byari byasabwe. Uyu ni Umurusiya yavuze ko mu by'ukuri nubwo uwo mwanzuro wafashwe 2773 nanone hakabaho amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati mu by'ukuri yagaragaje ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda byombi uko ari ibihugu bibiri bitigeze byubahiriza ibyo byari byasabwe, birimo guhagarika imirwano no kudatera inkunga imitwe itwaje intwaro itemewe. Ibyo Uburusiya ubuhagarariye muri iyi nama yavuze ko byakomeje kubaho. Aragira ati nubwo hari ibiganiro byayobowe na Minisitiri w'Intebe wa Togo Fenyasibe ntibyatanze umusaruro ugaragara. Turabashimira kubw'imbaraga bakomeje gushyiramo. Dushyigikiye kandi uruhare rwa Angola mu guteza imbere ibiganiro by'abanyekongo ubwabo. Yakomeje ashimangira ko ari ingenzi ko ibikorwa byose by'amahoro bihuzwa kandi bigashyirwa ku murongo umwe, byibanda ku gukemura ibibazo by'ingenzi bitera amakimbirane aho kwibanda gusa ku bisubizo by'igihe gito. Uburusiya kandi bwagaragaje ko bushyigikiye umuhate w'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Loni mu karere k'ibiyaga bigari Wang Xia mu guhuza ibiganiro no guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu byo mu karere. Bwongeyeho ko gahunda yiswe Cadre pour la pays, la sécurité et la coopération ari ingenzi mu kubaka ubufatanye burambye. Nubwo hari intambwe zimwe zatewe mu biganiro bya Washington,
byashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse bikemezwa na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Paul Kagame w'u Rwanda. Umutekano ku butaka uracyari muke, impande zombi zikomeje gushinjanya kutubahiriza amasezerano, ibintu bikomeje kongera umwuka mubi. Ku rundi ruhande, ibiganiro bya Doha hagati ya Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 ushinjwa gushyigikirwa n'u Rwanda nabyo baragenda bigura intege. Ibi biganiro bigamije gukemura ibibazo byimbitse birimo gusubizaho ubutegetsi bwa leta mu bice bimwe no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi. Nubwo ibiganiro bikomeje, impuguke n'abayobozi batandukanye bakomeje gusaba impande zose kubahiriza ibyo ziyemeje kugira ngo hagabanywe icyuho kiri hagati y'ibivugwa mu biganiro n'ibibera ku rugamba. Uhagarariye Uburusiya rero akaba yasabye yuko abe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abe ndetse n'u Rwanda bagomba guhita bubahiriza iyo myanzuro. Mu by'ukuri ibyo bigakorwa nk'uko rero impande zombi zabyemeye. Hanyuma rero si Uburusiya bwonyine gusa bwagarutse kuri iyi ntambara ndetse n'ibijyanye n'amasezerano mu burasirazuba bwa Kongo, kuko kugeza kuri ubu ngubu Ubufaransa nabwo bwahagurutse bugira icyo butangaza. Ubufaransa bwagaragaje impungenge zikomeye ku bijyanye n'umutekano ndetse n'imibereho y'abaturage bikomeje kuzamba mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikomeye ikomeje guhuza umutwe wa AFC M23 ushyigikiwe n'u Rwanda ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Ibi byatangajwe kuwa gatatu tariki 15 Mata 2026 no bita J Damadikari uhagarariye Ubufaransa, akaba ari uwungirije mu muryango w'abibumbye ubwo yari mu nama y'akanama Karoni gashinzwe umutekano, aho yashimangiye ko nta gisubizo cya gisirikare gishoboka kuri iki kibazo, asaba impande zihanganye kubahiriza ibyo ziyemeje mu biganiro by'amahoro. No kuvuga ko uyu J uhagarariye Ubufaransa neza yavuze nk'ibyo uhagarariye Uburusiya yavuze, kuko agaragaza ko ngo igisubizo cya gisirikare kidashobora kuba cyaba igisubizo kuri iyi ntambara mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse avuga yuko ngo ari ngombwa ko ibiganiro byose byabaye ku Burusiya, aho bavuze ko bashyigikiye ibiganiro byose ibyo ari byo byose bigamije gutuma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haboneka amahoro. Ariko Abafaransa bashimangiye ko nta gisubizo cya gisirikare gishobora kuboneka. Ubufaransa bwakomeje bugira buti ibiganiro bigomba kuvamo imyanzuro ifatika, harimo guhagarika imirwano mu buryo bugaragara kandi burambye ndetse no korohereza ibikorwa by'ubutabazi. Tugomba gushyira imbaraga mu kongera gutuma indege zitwara imfashanyo zibasha kugera ku kibuga cy'indege cya Goma. Ubu ni Ubufaransa bwavuze ko ngo mu by'ukuri Ubufaransa ni igihugu cyagiye kigaragaza ndetse cyerekana ko gishyigikiye intambwe iyo ari yose yatuma habaho gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Akaba ari nayo mpamvu wumva rwose bavuze bati tugomba gukomeza gushyiramo imbaraga zishoboka izo arizo zose kugira ngo aka gace gakore neza ku bijyanye n'ubutabazi. Yongeyeho ko gukemura iki kibazo bisaba inzira ya politike irambye aho gukomeza kwiringira igisirikare, ndetse asaba ko amagambo ashishikariza urwango yahagarara kandi ibiganiro hagati y'Abanyekongo bikongerwamo imbaraga. Ubufaransa kandi bwagaragaje ko bushyigikiye imbaraga ziri gukorwa n'abahuza barimo umuryango wa Afurika yunze ubumwe, abahuza barimo Togo, abahuza barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Katari bagamije kugarura amahoro muri aka karere. Uyu mudiplomate yibukije ko umwanzuro wa Loni nimero 2773 usaba umutwe wa M23 guhagarika ibitero ingabo z'u Rwanda kuva ku butaka bwa Kongo naho Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukemura ikibazo cy'umutwe wa FDLR igomba iyo ngingo mu by'ukuri cyangwa se uwo mwanzuro ugomba gukomeza gukurikizwa nta nkomyi. Yanagaragaje ko ari ingenzi kubahiriza ubusugire n'ubwingenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse anasaba ko abica amategeko mpuzamahanga n'uburenganzira bwa muntu bagezwa imbere y'ubutabera. Nubwo hari imbaraga zikomeje gushyirwa mu biganiro by'amahoro zirimo n'ibyabereye i Washington byemejwe n'abakuru b'ibihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ndetse n'ibiganiro bya Doha biyobowe na Katari, umutekano ku butaka nturagenda neza. Impande zombi ziracyashinjanya kutubahiriza ibyo zumvikanyeho bigatuma ubushyamirane bukomeza. Hagati aho ibiganiro bishya biri kubera mu Busuwisi bigamije kongerera imbaraga ibyo byagezweho mbere. Hagati aho rwose ibiganiro bishya biri kubera mu Busuwisi, gusa ni ibiganiro byamaze kugira kuba byatanga imyanzuro. Ku mpamvu nyamukuru rero z'iyi ntambara harimo kugarura ubutegetsi bwa leta mu bice byugarijwe n'inyeshyamba ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi. Ku rundi ruhande, inama mpuzamahanga yabereye i Paris mu Ukwakira 2025
yahuje ibihugu n'imiryango igera kuri 70 ikusanya miliyari zirenga mu by'ukuri 1.5 z'amayero mu gufasha uburasirazuba bwa Kongo. Amafaranga ngo agamije gufasha impunzi n'abimuye mu byabo bagera kuri za miliyoni, mu gihe abantu bagera kuri miliyoni 28 ngo bahanganye n'inzara. Nubwo amafaranga yabonetse, ibikorwa bimwe na bimwe biracyadindira, birimo kongera gufungura neza ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo imfashanyo zishobore kugera ku baturage mu buryo bworoshye. Ubufaransa, Uburusiya bagaragaje ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba bahuriye ku kintu kimwe, aho basaba ingabo z'u Rwanda kuva ku butaka bwa Kongo, guhagarika imirwano ku ruhande rw'inyeshyamba ndetse no guhagarika ubufasha ku ruhande rwa Leta ya Kongo bugenerwa imitwe y'inyeshyamba irimo FDLR. Ni mu gihe kandi bavuga ko inzira y'ibiganiro igomba gukemurwa, ni mu gihe kandi nanone bahuriza ku kijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi ko bigomba gushyigikirwa, ariko nanone Ubufaransa bwo bukavuga ko buzashyira n'imbaraga nyinshi zishoboka mu bijyanye no gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, nk'uko mu magambo bagenda batangaza bagaragaza ko bashyigikiye iyo ngingo kurusha mu by'ukuri urundi ruhande. Dukomeje n'ubundi tukiri kuri iyi ngingo ijyanye n'ibiganiro, ndagira ngo turebe hamwe aya makuru nanone agaruka kuri iyi ngingo n'ubundi y'ibiganiro byahuzaga F23 ndetse ruhande rwa leta. Abahagarariye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo mu mutwe wa F23 bemeranyije kwihutisha ibiganiro bikomeje hagamijwe kurangiza amasezerano asigaye no gushyiraho ingamba zifatika z'ibikorwa mu byiciro bigomba gukurikira mu rwego rwo kugera ku masezerano arambye y'amahoro mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ibi byatangajwe nyuma y'inama yabereye Montreal, nibwo byaje gutangazwa n'uyu munsi tariki 18 rega. Ibi byatangajwe nyuma y'inama yabereye Montreal mu Busuwisi kuva tariki 13 kugeza tariki 17 Mata ku munsi w'ejo kuwa gatano. Inama yari iyobowe na leta ya Katari nk'umuhuza. Impande zombi zagaragaje ko zishaka gukomeza imbaraga zatangiye mu biganiro byabanje, bityo bagakomeza kugera ku ntego yo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro. Nk'uko bigaragara mu itangazo ryasohotse nyuma y'iyo nama, impande zombi zemeye gutanga ku buhuza icyo bita facilitators imishinga y'ingamba zifatika zizagenderwaho mu byiciro bikurikiraho by'ibiganiro. Ibiganiro byari bisanzwe bibera i Doha muri Katari, ariko byimuriwe mu Busuwisi bitewe n'umutekano muke wiyongereye mu burasirazuba bwo hagati. Iryo tangazo rivuga ko impande zombi zizakomeza kubakira ku ntambwe zimaze guterwa, cyane cyane ku bijyanye n'amasezerano yerekeye ubufasha bw'ubutabazi n'uburinzi bw'amategeko ku baturage, ariko kandi bakihutisha ibiganiro ku zindi ngingo zitarangira. Abari muri ibi biganiro bashimye byimazeyo Katari, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubusuwisi, Togo, Umuryango Umwe bwa Afurika n'Umuryango w'Abibumbye, by'umwihariko ingabo za MONUSCO ku ruhare rwabo mu gushaka amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Aya masezerano y'ibanze yashyizweho umukono i Doha tariki 15 Ugushyingo 2025, ateganya ingingo 8 z'ingenzi zigamije gukemura ibibazo by'ingenzi byateye intambara. Muri zo harimo kurekura imfungwa, kugenzura ihagarikwa ry'imirwano, gutanga ubufasha bwihuse ku baturage, gusubizaho ubutegetsi bwa leta, gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi, kugarura impunzi, kuzahura ubukungu ndetse no gushaka ukuri n'ubwiyunge. Nubwo ibiganiro bikomeje, biracyagenda gahoro gahoro ugereranyije n'uko byari byitezwe. Ibi biganiro bigamije no kuzuza amasezerano ya Washington, hibandwa ku gukemura impamvu z'umuzi zateye amakimbirane, zirimo gusubizaho ububasha bwa leta no gusubiza mu buzima busanzwe abagize imitwe yitwaje intwaro. Hagati aho, amajwi atandukanye akomeje kumvikana ku rwego rw'igihugu, akarere ndetse no ku rwego mpuzamahanga asaba impande zose kubahiriza ibyo ziyemeje. Intego ni ukugabanya itandukaniro rigaragara hagati y'ibivugwa mu masezerano n'ibiri kuba ku butaka, aho umutekano n'imibereho y'abaturage bikomeje kuba bibi. Ibingibi rero by'abantu bakomeje gusaba impande zose kubahiriza ibyo ziyemeje, nabyo twanatangiriyeho mbabwira ibyo Ubufaransa buvuga, mbabwira ibyo Uburusiya buri kuvuga, ndetse ukumva ko impande zose kugeza uyu munsi zivuga ziti hagire igikorwa ikibazo kidaza gukomeza kugenda kibaho gitera ibibazo ndetse n'impungenge rero. Hanyuma rero mu yandi makuru reka tunyarukire Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari kuvugwa umwuka utari mwiza mu baturage ndetse na leta, ibi bishobora gukurura imyigaragambyo ikomeye cyane muri uyu mujyi. Ibi ariko nta kindi kiri kubitera, ni icyemezo leta ya Kinshasa yafashe
cyo kwakira bimukira birukanwe muri Amerika. Ibirango bikaba byateje impaka mu baturage i Kinshasa. Ngo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, nyuma yo kwakira itsinda ry'abimukira baturutse muri Amerika y'Epfo birukanwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byateje impaka zitandukanye mu baturage bo mu murwa mukuru i Kinshasa. Abimukira bageze Kinshasa ku wa gatanu tariki 17 Mata, bituma abaturage bagerageza kugaragaza ibitekerezo byabo binyuranye, bamwe babishyigikiye abandi babinenga. Mu bitekerezo byakusanyijwe, bamwe mu baturage bagaragaje impungenge ku bijyanye n'akamaro n'igihe iki cyemezo, aho umwe yavuze ko ashobora kumva impamvu ubuyobozi bwafashe iki cyemezo, abishyira mu rwego rw'imikoranire mpuzamahanga hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo na Amerika. Agira ati iyo urebye mu buryo bwa politike, iki cyemezo gishobora kuba kigamije gukomeza umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi nk'ikimenyetso cy'ubufatanye ku rwego mpuzamahanga. Ariko kandi yagaragaje ko atazi niba aricyo cyari cyihutirwa kurusha ibindi. Avuga ko abaturage benshi bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane Kinshasa, bakiri mu bibazo bikomeye by'imibereho. Yongeye ati hari imiryango itagira aho kuba n'abana ba mu mihanda. Ibyo bituma umuntu yibaza niba igihugu gifite ubushobozi bwo kwakira abanyamahanga kandi n'abaturage bacyo batarabona ibisubizo bihagije ku bibazo bafite. Ku rundi ruhande, umunyamategeko witwa Maître Yannick Kitungwa we yavuze ko amasezerano nk'aya ashobora kugirira igihugu akamaro, ariko gusa iyo ateguwe neza kandi akajyana n'inkunga ihagije. Yasobanuye ko hari ibibazo bitatu by'ingenzi bishobora guterwa n'iki cyemezo, birimo ikibazo cy'ubusugire bw'igihugu, kuko igihugu cyakira abantu kitari gifiteho inshingano mu mategeko, ikibazo cy'imbere mu gihugu gishingiye ku bushobozi buke mu kwita kuri abo bantu mu gihe n'abaturage basanzwe bafite ibibazo, ndetse n'ikibazo cy'ishusho y'igihugu ku rwego mpuzamahanga. Ati ibi bishobora gutuma Repubulika Demokarasi ya Kongo ifatwa nk'ahantu ho kohereza abimukira birukanwe, bigashobora no kugira ingaruka ku cyizere cy'igihugu gifitiwe n'amahanga. Undi we yibukije amateka igihugu cyanyuzemo, avuga ko kwakira abanyamahanga byigeze guteza ibibazo mu bihe byashize. Agira ati mu mateka ya Repubulika Demokarasi ya Kongo twakiriye bamwe mu banyarwanda ku mpamvu z'ubuvandimwe n'ubufatanye, ariko nyuma habaho ingaruka zikomeye zikigaragara na n'ubu. Niyo mpamvu dukwiye kwitonda tukareba niba tutazabisubiramo, cyane cyane ko hari amakuru avuga ko bamwe muri aba bimukira bashobora kuba bafitanye isano n'ikorwa ry'ibiyobyabwenge. Ku wa gatanu tariki 17 Mata nibwo Repubulika Demokarasi ya Kongo yakira itsinda rya mbere ry'abantu bagera kuri 15 birukanwe muri Amerika, bakomoka mu bihugu byo muri Afurika y'Epfo birimo Colombia, Equateur ndetse na Peru. Aba bantu bahise bajyanwa mu kigo cyabugenewe kiri Bibwa, aho bari kwitabwaho mu buryo bw'ubuyobozi, umutekano ndetse n'ubutabazi. Bivuga ko aba bari kurindwa na polisi ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Leta y'i Kinshasa yasobanuye ko ababimukira batazatura burundu muri iki gihugu, ahubwo bazaguma igihe gito mu buryo bugenzurwa neza, mu gihe hategerejwe gufatwa ibyemezo bijyanye n'aho bazerekeza cyangwa uko bazasubizwa mu bihugu byabo baturutsemo, ari byo Peru, Equateur ndetse na Colombia. Amakuru dufite avuga ko aba nubwo baje ari 15, ndetse ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika Demokarasi ya Kongo bumvikanye ko hazajya hoherezwa itsinda ry'abantu 50 buri uko aba bantu bagiye kuzajya boherezwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bakaba bari kwishyurirwa byose nkenerwa ku kiguzi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngayo nguko rero kambashimire, mbabwire mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe kugeza kuri uyu munota. Turaza gusubira amasaha ari imbere ubwo tuza kuba dukurikirana n'ibindi biraba bigezweho, ndetse nuko birabyifashe hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Njye nari Bosco, muri John Info. Ciao ciao, hasta la vista.